Beshunje ke ditaba tša leleme sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tše. I sought an appointment and it was granted at a particular time and I went to brief him. Tona ya maphodisa yo a lego maikhutšong a wa ikgethilego gore mopresidente Cyril Ramaphosa o dumelane le yena go fediša sehlopha tšhomo seo se bego se šetšane le dipolao tša dipolotiki. Molatofatša wa polao ya Senzo Meyiwa Moses Sibiya o boditše kgorotsheko gore nakong ya ge go thoma go kwagala gore Meyiwa o bolailwe o be a le ka legaeng la gagwe ka KwaZulu-Natal. The case against both of you is postponed to the 22nd day of October, 22 October 2025. Molato kgatlhanong le molatofatša wa polao ya basadi ba babedi bao ditopo tša bona di lahletšwego ka sethopeng sa dikolobe Zakaria Oliver o šutišeditše go ya go la boraro la bekeng yeo e tlago. Bešung madume nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya matsogo Kgaetšedi Mphoteme ditabeng tša rena tša lehono. Tona ya maphodisa Senzo Mchunu yo a lego matšatšing a maikhutšo a go ikgetha gore mopresidente Cyril Ramaphosa o be a dumelelana le yena ka go šwallanya sehlopha tšhomo sa maphodisa seo se bego se šogana le dipolao tša sepolotiki. Sephetho sa Mchunu ke sona seo se hlotšego go fošana ka noga e phela gareng ga sephodisa sa Afrika Borwa. Ke gona go šwallanywa ga sehlopha tšhomo sa maphodisa go dirile gore mokomišenara wa sephodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi pano ya babegaditaba ka la tshela kgweding ya Julai. Mchunu o feditše letšatši la gagwe la bobedi pele ga komiti ya palamente mo a bego a gadikwa ka dipotšišo ko moetapele wa bohlatse Advocate Norman Arendse. A mabedi moetapele wa bohlatse Norman Arendse o be a leka go kwešiša gore ke ka baka la eng Senzo Mchunu a tšere sephetho sa go fediša sehlopha tšhomo sa dipolao tša dipolotiki le gore o boletše le mang ka sephetho se. Colleagues with you in your cabinet, did you not think it was important to engage with them? Mchunu o arabile ka gore o tsebišitše mopresidente Ramaphosa ka taba ye. I sought an appointment and it was granted at a particular time and I went to brief him. So you didn't inform the president before you issued the directive, you only spoke to him after you issued the directive? I've already said so. Karabo ye ga se a khotsofatša Arendse mafelelong mogwera wa Mchunu wa ANC Xola Nqola o ile a tsena ditabagare. It is important for us to explain to the witness why the evidence leader is emphasizing agreement. It's solely because the main witness had casted doubt whether the president would have agreed for a dissolution of a political killing system. So that's why the evidence leader is emphatic when it comes whether or not the president agreed. Poledišano ya mogala yeo e gatišitšwego yeo go bolelwago gore e be e le magareng ga mogenerala Nhlanhla Mkhwanazi le mohlankedi phethiši wa bašomi kantorong ya Senzo Mchunu Cedric Nkabinde ile ya fiwa maloko a palamente. E fela ka baka la mathata a setekhniki maloko ga se a kgona go kwa se. Mchunu o tlaleleditše ka gore kgatišo yeo ke bohlatse bjo a bego a botšweletša pele ga komiti o re e tla hlatsela gore Mkhwanazi o be a mo tšhošetša. Mchunu o re o ile a makatšwa ke se o dumela gore tsebišo ya letšatši la boselela mosemagane e hlohleleditšwe ke lengwalo le. Moetapele wa bohlatse Norman Arendse o ile a bontšha go tshwenyega mabapi le gore poledišano ye e gatišitšwe bjang le gona ka baka la eng. Komiti e tla tšwela pele ka la bobedi. Molatofatša wa pele tshekong ya molato wa polao ya Senzo Meyiwa Moses Sibiya o boditše kgorotsheko ya godimo ya Pretoria gore nakong ya ge go thoma go kwagala gore Meyiwa o bolailwe o be a le ka legaeng la gagwe ka KwaZulu-Natal. Sibiya o boletše gore o be a se ka provinseng ya Gauteng magareng ga ngwaga 2013 le 2015 ka gona ka se be le kamano polaong ya Meyiwa yeo e diragetšego ngwageng wa 2014. Le ge go le bjalo bohlatse bja peleng bja ditatamente tša panka di bontšha seo se fapanego le seo a se
bolelago go bile le bohlatso bja pele ka kgorontsheko bjo bolaetšago ge sebea a bjale ka Gauteng go dira lengwalo la go otlela ka la 22 kgweding ya Julae ngwageng wa 2014 le ka Setemere gona ngwaga woo. Noma ngasakhumbula ukuthi ngangikuphi ukuthi ngizothi mhlambe ngangisendlini ekhaya noma ngangikuphi khona 2014 bengispende emakhaya isikhathi sonke ngikhuphuke amachance ngize la igoli ngizoyenza lokho engikwenzayo ngibuyele ekhaya. Even though I cannot remember the exact place as to where I was on the 26th of October during the year 2014. However, I spent most of my time during the year 2017 being at home. When I get just a portion of time or a small period of time, I would therefore come to Gauteng and to do something. Then after that, I would return back home. However, when this news came up, I was back at home. La palabo mohlankedi wa twantsho ya bosenyi yo a bolailwego Chesney Kepler le laeditše go se kgotsofatšwe ke go šitišwa gape ga molato woo. Seo morago ga gore molatofatšwa Sersanta Mandla Buthelezi a fetolwe moemedi wa gagwe wa semolao e le go seo se hlotšego gore kgorotsheko ya godimo ya Johannesburg e šutiše molato woo go ya kgweding yeo e tlago. Kepler wa mengwaga e 22 o thuntšitšwe le go bolawa ka legaeng la gagwe ka Eldorado Park borwa bja Johannesburg ka Disemere ngwagola. Molatofatšwa o tla dula na le siso morago ga gore beile ya gagwe e gomišetšwe morago go latela ditatofatšo tša go tšhošetša dihlatse. Tsheko ya polao ya mohlapetši wa thibelo ya bosenyi wa Gauteng Chesney Patricia Kepler e be e boetše kgorotsheko kgolo ya Johannesburg ka Labohlano e fela ya se tšwele pele. Se ke ka gore molatofatšwa Sersanta Mandla Buthelezi a ikgweletše moemedi wa semolao o moswa. Moahlodi a etile go pele tsheko e o šutišeditše molato go la Nnedi Batsela. Your matter will be postponed then to the 4th of November 2025. E fela lapa la bo Kepler le swabileng go feta molomo. Really disappointed again that the judge in the bail hearing made it very clear to accused number 1 that on the 17th of October they must make sure that they come prepared, but it doesn't seem that way. Papa o Kepler o re go bona molatofatšwa ka kgorontsheko go ile ga mo tsošetša ditlhabi. It just brings up that whole emotions again, and you go through the whole process in your mind again of what happened to Chesney, and it's not a good feeling. So, and like I said previously, it's just about fighting for justice all the way, and this is what we will do and keep on doing. Buthelezi o ile a swara gape gomme peile ya gagwe ya 2020 ile ya gogela morago ka go kwagala a ile a tshwenyana le ditlhatse tša molato o. Beshimpijana go potšišo ya rena ya letšatši re botšišitše gore na maikutlo a gagwe ke afe morago ga gore tona ya maphodisa yeo e lego matšatšing ao a ikgethilego a maikhutšo Senzo Mchunu a laile mohlankedi phetišo ya šetšana ya go letša merero ya bašomi ka kgorong ya gagwe Cedric Nkabinde go gatiša poledišano ya gagwe le mokhomišenare wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ntle le tsebo ya gagwe. O swaitše bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le matome monyela gore seo se dirilego ke tona ya maphodisa Senzo Mchunu go laela Nkabinde go gatiša lentšu la Lieutenant General Mkhwanazi se tloga se fošagetše gape se bontšhitše lenyatšo bjalo ka tona. Gabriel Mapi a yena gore tona ya maphodisa Senzo Mchunu bjalo o senya dilo go ya pele gore mola a latofatšwa ka melati yeo e itšego a nyaka go gatiša poledišano ya gagwe le Nhlanhla Mkhwanazi ntle le tsebo ya gagwe. Letlakaleng la X Shoki Magapa o re gape Senzo Mchunu o nyaka go hlatswa leina ga ba tsebe gore a ipobole a reng gobane ba diragela pele le morago. Evelyn Lebepe yena gore Senzo Mchunu seo a se dirilego ke phošo ebile ke lenyatšo le legolo ge go kgonagala nke be ba mosekiši go seo a se dirilego. Gomme maikutlo a lena ke yao ka mokgwa wa WhatsApp. Nna ka re seo se bontsha gabotse gore re Senzo Mchunu ga a tshepe Mkhwanazi le seng ka seo a se kileng a se dira ka go ntsha mosika sekhurumelo ke ka mo a kopileng gore re Nkabinde a gatise kgatiso ya bona
ba ka ba berekisana ba ka ba dirisana go lwantsha bogodu e seng gore ba dire bogodu ka monageng ka mo bile le bona ba bontsha go se tshepane. O itshopile gore Ntate Mchunu o na le bonwenwe a na nnete empa qetellong tse tsotlhe tse di etsagalang lefifing di tlhaela mo leseding tsa bona le ke dihotlane ene go itshopile also gore o ne a tsamaya Ntate Mkhwanazi tlasa maoto ke nako ya Mkhwanazi ba rukutlhi ba fella tšhanganeng. Seo se dirago ke Senzo Mqulu se bontšha lenyatšo le le tseneletšego ka se gatiše lentswe la motho ntle le tumelelo wa mong a lona jalo tše di dirago ke Senzo Mqulu ka mogana ga tšona ke se no bontšha gore mogala jo tlogane lenyatšo ka e ke tla tlogolo ka tšha mantswe a botho ntle le tumelelo wa beng ba ona gore toka e tle kgone go phethagala mogala wa Senzo Mqulu re kgopela gore re le maAforika Borwa re tlogela go nyatša le go ka tšha digatišo tša batho ntle le tumelelo wa beng ba tšona. E le seo se dirilwego ke tona ya maphodisa Senzo Mqulu ke sešupo sa gore o be a dutse a sepela General Nhlanhla Mkhwanazi ka fase ga maoto e le ge a be a ipotša gore Mkhwanazi o tletše ka boradia le bomenetša go etša yena. Re sa buša re le amogela ditabeng tša leleme la Sepedi. Tsheko ya melato e mebedi ya polao kgatlhanong le molemi Zakaria Oliver e šutišeditše go ya go la boraro la bekeng yeo e tlago ke kgorotshekokgolo ya Polokwane ka Limpopo seo ke go dumelela baemedi ba semolao ba molatofatšwa go nea botšhotšhisi pego ya ka ga go šomišwa ga sethunya. Oliver o sekišwa malebana le polao ya basadi ba babedi Maria Makgatho le Kutazi Ndlovu le maiteko a polao a Mabuto Ncube go lebagano gape ke molato wa go šitiša toka go phethagala ka go lahlela ditopo tša bobedi bjo ka sethopeng sa dikolobe. Kgorotsheko e šutišeditše morago molato se ka morago ga ge baemedi ba semolao ba molatofatšwa ba palelwe ke go nea batšhotšhisi pego ya go šomišwa ga sethunya. Pego ya tšhomišo ya sethunya ya matlakala a 13 e kgobokeditše ke ditsebi tšeo di thwetšwego ke baemedi ba semolao ba molatofatšwa. Go begwa ge go šomišitšwe dithunya tše pedi tša go tsoma bošegong bjo go thuntšitšwego batšwa sehlabelo. Maikemišetšo a pego ya go šomišwa ga sethunya ke go hlatha gore ke sefe sa dithunya tše pedi seo se bolailego Makgatho, Ndlovu le go gobatša Ncube. It puts the state in an unfair advantage because if there is a ballistic report, I just sought an advice from my colleague how many pages does that particular ballistic report contain. They informed me that it's about 13 pages. So the state does not have 13 pages ballistic report, which I have to start and understand. Baemedi ba semolao ba molatofatšwa le bona ga sephetho sa go bušetša molato morago. Reports has not been formally provided to the state for their consideration. Now, my lady, it would be not only unfair to my client but also to the trial as a whole and to the state if we are to proceed without that reports being properly considered by all parties. The case against both of you is postponed to the 22nd day of October, 22 October 2025, and that is for further hearing. You are both still remanded in custody, and Mr. Adrian Rudolph Divet, you are also on for the 22nd day of October 2025. We are not going to start at 9 in the morning, but we are going to start at 12 midday. Tsheko e tla swarwa letšatši le tee bekeng yeo e tlago gomme e tla šuthišwa gape go fihla ka dibatsela. Maemo a boso a tšwela pele go šitiša lesolo la go nyakana le sefofane seo se timeletšego magareng ga magorogohlong a dithaba tša Barberton ka Mpumalanga le Eswatini. Go ya le ka sehlopha sa Aeronautical Rescue Coordination Center go se bona le gabotse le maru di hlola gore go nyakana le sefofane seo go se be bonolo. Sehlopha sa phuruputšo sa SAR go tšwa SARSA le Hamnet ka Gauteng ba rapile go thuša lesolong leo. Sefofane sa mohuta wa Kesana 206 se timeletše nakong ya ge se tloga ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja King Mswati wa boraro ka Eswatini go leba ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja Kruger ka Mpumalanga ka
kantlenyana ga Mpombela ka Labone. Batlhankedi ba taolo ya sephetepete sa lefaufaung ka Eswatini ba begile gore ba latlhegetswe ke mohlala wa sefofane seo metsotso e 14 morago ga go tloga ga sona. Sefofano seo go be go letetswe gore se fihle ka Kruger ka metsotso e 7 pele ga iri ya bobedi letšatšing la maabane. Go tše dingwe tšohle di boetše sekeng ka lefelong la kgwebo la Brown Mokgotsi ka Seweding ka Mahikeng provinceng ya North West. Seo se tla morago ga gore maphodisa a phuruputše lefelo leo maabane. Maphodisa a re lesolo leo e be e le karolo ya dinyakišišo tšeo di tšwelago pele ba kere tšeo di tšweletšego ka khomišeneng ya matlanga le ka komiting ya palamente ya nakwana. Mokgotsi o beilwe pepeneneng go latela dikutullo tša mokhomišenara wa sephodisa ka KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi tša gore o na le segwera seo se tiilego letona ya maphodisa Senzo Mchunu yo a le go maikhutšong a wa ikgethilego a mošomo. Go phuruphudiwa go ne go sa solofelwa ka kagong ya ga Brown Mokgotsi e mo go yona go na le dikgwebo di le mmalwa. SABC e fitlheletse tshedimosetso ya gore Mokgotsi o na le dikgwebo di le pedi mo kagong eno. Tsone di akaretsa lefelo le le rekisang dijo le bojalwa. Go bega fa mapodisa gapile di cellphone di le pedi go tswa go badiri ba ga Mokgotsi le ditlankana dingwe. They asked us, where is, you know, Brown Mokgotsi? We said, yes, we know him. Where is he? And we said that we don't know where is he. Said, okay. Then they asked some ladies here, you saw him? And said, no, we didn't saw him. Then they went backside there because he's where he's doing his business. When they go there, they didn't find him even on that side. Bane ba tsaya dio dingwe jaaka dipampiri kgotsa tse ba di bitsang dilo tsa maharatlhatlha di ka tswa le di gadgets di phone mme a go a netadiwa mme go na le dipego tse dintseng jalo. Mokgotsi a re fa e sale fa moraga go phuruphudiwa ga lefelo la gagwe o boifa gore ga a sireletsega. I really do not believe really I don't know if I should really meet with them. Why would you come from KZN having 20 rifles to look for a man like me just to take my cell phones, gadgets and stuff like that? They must follow all the proper channels, and then if they, because Brown Mokgotsi has been engaging with SABC. O tlhagelela gore mapodisi a wa phuruphuriseng ka go ya ga Mokgotsi a tla tswelela a le mo Mahikeng malatsi a le mmalwa. Mokgotsi o solofetse go tlhagela go khomišene ya matlanga fa gautshwane. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Karolong ya mafelelo ya ditaba tša Sepedi re sa le amogela. Mopresidente wa Kenya William Ruto o retile tona ya peleng ka nageng eo Raila Odinga ka boikgafo bja gagwe dipolotiking. Odinga o tla fiwa poloko ya semmušo ka Nairobi. O hlokofetše ka Laboraro ge a na le mengwaga e 30 nakong ya ge a fiwa kalafo ka India. Odinga yeo a phinkgišanetšego maemo a bopresidente maga a mahlano o retile bjalo ka kokwane ya dipolotiki ka nageng ya Kenya. Badudi ba Kenya ba hlole ba laelana le yo a hlothago bjalo ka moetapele yo mokaone dipolotiking tša naga yeo Raila Odinga. O be a tsebja kudu ka tema yeo a ikgathilego bjalo ka mophinkgišane go aroganya maatla a sepolotiki le matsapa go fediša dikgohlano le dintwa tša bana ba thari morago ga dikgetho ka bodikela bja Afrika. Go ba lapa ye ke nako ye mpe ya go laelana le yo mongwe wa ba bona. Badudi ba Kenya ba be ba kgobokane ka lepatlelo la Nyayo go fana ka tlhompho ya mafelelo go mahlo a dibona yo. Ka Labone batlhankedi tshireletšo ba ile ba phatlalatša mašabašaba a wa be go nyaka go bona setopo sa Odinga ka dikgase tša go rothiša meogo. Odinga o tla bolokwa ka Sontaga ka polaseng ya gagwe ya Opota ka Bondo Siaya County ka bodikela bja naga ya Kenya go ya le ka tumo ya gagwe ya gore a boloko diiri tše 72 morago ga go hlokofala ga gagwe. Bjalo a re boneng ka boripana gore mebereke ya ješera e hlole ye mebjang ge JSE tswalela pejana ka iri ya 5. Ranta e fokotše ge ba phetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiana ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlole le fase. Theko ya dirafi ya šomile gabotse ntle fela le oli e tala.
Pešong ditaba tša rena di felela mo e fela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjale ka Facebook, X le YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SAB go ba kere ka iri ya botshelela mo go SABC 2 le go SABC legae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.